Porbojra Mukkumani Tipkai BCDC Maukhuliyaw Porbojra Jilla UPPL Laइमोन Gangkhunga Clubफोरनो गेलेग्रा मुङा बेसाद रानदों। क'क्राझार जिल्ला परबजरा मुखुमानि सिङाव थानाय टिपकाई गामि गौथुम जौगाथाय मावखुलियाव परबजरा जिल्ला UPPL लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव परबजरानि क्लाबफोरनो गेलेग्रा मुङा बेसाद राननाय हाबाफारि खुंनाय जायो। UPPL नि परबजरा जिल्ला लाइमोन गांखंनि आफादगिरि बिद्दाव खुंगुर ब्रह्मनि आफाद सामलायनायाव परबजरा जिल्ला आफादनि आफादगिरि प्रसेन कुमार ब्रह्म आरो नेहाथारि सलीम आहमेद खानजों लोगोसे दखरानि बिबानाव थानाय सोद्रोमा आरो मासिगिरिफोरनि नुजाथिनायाव गासै 50 निबो बांसिन क्लाबफोरनो भलिबल, क्रिकेट, CS, केराम बायदि गेलेग्रा मुङा बेसादफोरखौ राननानै होनाय जायो। जानो मोनदों माने जोंनि बिटिआर हालामनि जिकुनु युथफोरनि थाखाय जिथुनाखि दा सरकार सालायगासिनो दङ प्रमद बर' साराहाय दा जोङो मोननाया जाहैबाय भलिबल आरोखि ना मोजाङानो मोनदों। औ नोंथांनि क्लाबा आंथ' क्लाबनि सेक्रेटारि जानानैहाय बेखौनो बुङो जाहाथे इयुन जोलैनिफ्राय जिकुनु फैगासिनो लाइमोनफोराहाय बेफोरजोंनो लोगोसे माने आवगायलांनो हागोन बेखौनो बुंनानै आङो जोंनिया रांगामाटी रेसुमि क्लाब। আপোনালোকে আজি দেখিবলৈ পাইছে আমি পৰ্বতজোৰা জিলা যুৱ কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমি মেটেৰিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিলোঁ যে আমি UPPL দলে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত সকলো ক্লাবৰ সভাপতি সম্পাদক মেম্বাৰসকলক আমি মাতি পেলাই ৰাজহুৱাভাৱে আমি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছোঁ। তে ইয়াই আমি প্ৰমাণ কৰাই দিলোঁ যে পৰ্বতজোৰা যিকোনো বস্তু ৰাজহুৱাভাৱে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব লাগে। বিগত 17 বছৰত বা 18 বছৰত আপোনালোকে এনেকা কেতিয়াবা দেখিব পাইছে না যে ৰাজ্যক ক্লাবক ওপেনলি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা এইটো না আছিল। এইটো আমি দেখিব পাইছোঁ তেখেতে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত কিছুমান মানে বস্তু হলকি কৰি বিক্ৰী কৰি পেলাই খাইছে, কিন্তু আমি এইটো কৰা নাই। আমাৰ চিফ ছাৰে বাৰে বাৰে কৈ আছে যিকোনো বস্তু ওপেনলি ৰাজহুৱাভাৱে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব লাগে, সেইটো আমি আজি পৰ্বজৰা হিচাপে আমি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিলোঁ। গতিকে প্ৰতিটো ক্লাবক আমি আদৰণি জনাইছোঁ, ভাল লাগিছে। কিছুমান ক্লাব এনেকা আছে গাঁৱে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱা নাই, তথাপিও আমি অলপ হ'লেও মাল দিব পাৰিছোঁ যে গাঁৱে আজি খেল ধেমালিত সকলে যুৱক যুৱতীয়ে উৎসাহিত আৰু খেলৰ মাজতে শৰীৰটো চৰ্চা থাকে। আৰু আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে আপোনালোকে দেখিব পাইছে প্ৰত্যেকটো মানে বছৰতে এটা এটাকৈ খেল ধেমালি এটা প্ৰগ্ৰাম হৈ থাকে। তে এতিয়াও আমাৰ ভাল লাগিছে। তো পৰ্বতজোৰা সকলো মানে ক্লাবক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে অনাগত দিনত যাতে আৰু আমি ইয়াতকৈ বেছি দিব পাৰোঁ। আজি 35টা ক্লাবত মানে আমি ভলিবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হ'ল আৰু 6টা ক্লাবত আমি ক্ৰিকেটৰ মেটেৰিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হ'ল আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰাইমাৰী ক্লাবত এটাকৈ আমি কেৰাম বৰ্ড দিয়া হৈছে। बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ बेखौनो बुंनो सानदों जे तारमाने जोङो जेबायदि सिचुएसनावहाय जोंनि लाइमोनफोरा गोदोहाबनानै दङ ड्राग्स बायदिसिना बेबायदिनो लोंनाय जानाय बेफोरबायदियाव बांसिन जोङो लाइमोनफोरखौ नायोबा बेफोरबायदि थासारियावहाय जों गोदोसोनानै थानायखौ नुनो मोनदों। दा बिनिखायनो जोंहा मानगोनां जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' सार बिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरनि जेनेखि बैफोर गाज्रि आबहावायाव जे गोदोसोनानै थानाय बेफोरखौ जाहाथे गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे प्लेटफर्म होनानै बिसोरखौ जाहाथे मोजां लामाजों लांनो हायो बेनि सोमोन्दै जोंनि जेनेखि बिटिआरनि प्रमद बर' सार बिनि बिथोन बायदियै जों दिनै परबतजरायाव जोङो माखासे गेलेनायनि जेनेखि मुवाफोर बेखौहाय जोङो जोंनि परबतजरायाव थानाय क्लाबफोरनो जोङो राननानै होनाय जादों। दा बेवहाय जोङो क्रिकेट सेट ओमफ्राय भलिबल आरो केराम बर्ड आरो चेस जों बेवहाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों दिनै बेवहाय राननाय जादों।